Sanibonani wey'ngane zakwethu, ake nginibelele phela funa nginabukela kwi-channel ehamba phambili Nkezo. Mina-ke engumfeza Ntuthu Ngakhumalo bathi la sibona amagumede. Mhlabe emakuthi usemusha kuleli khasi zophinde ngicela usubscribe, ungakhohlwa ukukhomenta nokulayikha kanjalo futhi nokushare kwikhona okukhulu kunakho konke. Wey'ngane zakwethu-ke umculo amaskandi abuya bomhlobo lemicimbi ukhuphuka nezakho sibona inkunzi ulungele umfo kaVelane ukhala ngabantu abanokumnyundela laphana-ke mangabe ezihlelela imicimbi laphana-ke efuna izinto ezidinga ukuxhasa. Kusake emuva kweposti ayifakile laphana ey'nkundleni zokuxhumana ngosuku langolesithathu laphana-ke ebeyifundeka kanjena. Ithi la kumaskandi kuneqeqebane elabaculi elisidakelayo nje lifuna ukulawula umaskandi selinomkhuba wokusinyundela kubaxhasi bavele bayimvela kancane basinyundele ngisho kuhulumeni ngoba-ke banabangani khona labo sathane-ke bafisa kuba yibo bodwa nje abenza izinto zenzeke la kumaskandi. Kube-ke ngabe sicela kubona ukwenza izinto manje-ke ngeke madoda najwayela ukuncenga lokhu-ke nibizwa ngobhodini bheda selimathunzi siyoma isilonda zimpukana sazi nizosithathaphi ake ngime la okwanamhlanje. Ngaza kwethu ngibonile-ke le post betrend ey'nkundleni zokuxhumana abantu bathi uKhuzani umuntu omnyundelayo laphana ku-Facebook, abantu nje basola yena uKhuzani. Ubese abuye ungeloviki comment aziphendulela laphana ukuthi cha emadoda akunjalo. Ufike wabhala ukuthi-ke uKhuzani lona emsukelayo uyena kanye obekwazi ukuthi bafo zamala nansi namba awufunele lona uyena-ke kanye wavuma ukuthatha ukhathi eholeni lakhe ngoba ethi ngiyabona izinto azivumi kulo nyaka. Lokho-ke kubizwa ngokuphila nobuntu. So-ke ningadlali ngaye nimsukele futhi-ke ngithe abantu abangabaculi laphana. Ngaza ukuthi ubhale kanjalo-ke uGelovi ezicacisela kabanzi ukuthi uKhuzani lo kusukelwayo akuyena kanye umuntu-ke lo kukhulunywa ngayo kule post. Angazi wey'ngane zakwethu mhlawumbe kuthini okwakho ukuphawula ngalolu daba. Ake sivele sihlane comment section ungitshela ukuthi mhlawumbe lithini olwakho uvo ngalolu daba. From me la sibona amagumede wey'ngane zakwethu sengiphuma kanjena kodwa ngiyabuya kwezinye izindaba ezilandelayo. Bese uthi okugcina wey'ngane zakwethu ngiyacela ukuthi-ke phume enkalo zonke nambe nongifollowa ku-Facebook ekhasini lami iRadio Inkezo. Nisiphathe kahle wey'ngane zakwethu, nibe nosuku olumnandi, ngithanda kakhulu.